Nirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenya jwaku ni juitite na mbere bwega ganko gwati ogeni kirintete cietu cia thaa mugwanja onimbitagwa Dorcas Wakaria tukiambiria akari intere cia Kathwana kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni baejanite mukana joigi kwengwa kwa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki gutuika munini wa rais kinya kithurano gia 2027 bakiuga rais William Ruto akeja kugitoju bakeberia ugwati bwao bwambarukire thirikari ya Kenya Kwanza agitenio kau ni bonekete kumeneria atongeria bakiama kia ODM barebethirite bakiuga ni bakwenda kunenkerwa kanya ka munini wa rais bakibera ni bakiriria na banganirwe ni itebiria baei nontu kinya thirikari ya Kenya Kwanza ikithondekwa ni bonekanaga kuregana nayo riboti thuraniri ni mwandiki ndeto wetu Nicholas Chabari. Ndiuga Ruto akaya kuigwa atienderea na mwana wetu Kindiki turiwa wanta mugutako bingwa waria kwithiritwo kwina rwaria na siasa achekonaniria ati Profesa Kithure Kindiki urani munini wa rais nombe kwithirwo anjiritie gutunywa amanya mage kiri thirikari no ta munini wa rais amwana kwithirwo kinya no kwithirwo ari gwatini botunywa gitiki kia munini wa rais indi na bwakariba kuma antere che Kathwana baina maoni ngurani. His Excellency the President na heshima kubwa sana akadiba ate mtukuruta Kindiki bagaikira mtodi na ukamya Mount Kenya na kanyamuka gatigere kanini obe tukotituide no Kindiki beri doreto no traide goro no atomo polisi wadira twaruga thirikari no na tutabura His Excellency the Deputy President augire mitoku tutapigania serikali tukiwa ndani tutiomba kuma thirikari yetu achiririe twakanyomba ere turekera tubangi bomba kuendelea hapana enu kwa is a serious mistake omba koda utunya gite Kindiki gite ida gutunya mathana warire ngo twakwiriria ino kwenda guturagira mwana wetu waturagira tukathibu na kaire Kindiki tia na makocha mariku ona ODM riwe pewe gite anega pewe gite minister tigete kila sima pewe gite kanda deputy president oga ngenda akarutwo ogo atigo twachapoti yake ndiga twira na no chapoti dikinya matiangi Tharaka Nithi yena Meru na yena Embu nenu cieta wa cionde cikurasi combine wona Ruto Kindiki ometwe tukathie Gachagua tumutiganirie aringe ciacha na Njaruo tienda wetegeria Kindiki ebera giteni nontu akaya kwebera me atigotambua gokube enda bwega kanenda gukaragua ari we Ruto nendere na ntubetu lakini kama si hivyo tumesema ni one time mwabura twamukurukirie na kura cha Mount Kenya chonde tumwete Gachagua akuruta Gachagua Kindiki wetu no akuruta kuma Mount Kenya iwa ntamu nontu wabura twamwete kura na buto kamuwithia wogu ODM nene kwa gitege twaringe kukia munini wa rais kanenkerwa tigathuretwa munini wa rais igasegwa atia thina thirikari ni arutwa Boba liuga kaya kwithirwa kiama ya ODM umane kwenda agutetheka na kuwata mbaru thirikari ya William Ruto ikaba bakathina mbere kumigwata batakureta amantu makuga ati bakwenda gite giki thirikari ni Kindiki achiririe kuma mwambirio a sacrifice akithia akirutha amantu monthe na tumobilize twaringa 100% Mount Kenya region kwa ODM ndo barajire goro kurutha demands ya ambassadors and so forth kaba ngiro batosha kai kanyamuka ba nakyo na bare kana Kindiki aroni tugwitegeria ethani gitike ODM baneko kya Profesa kenda nabo bomba kugwatira thirikari badutethia kunenkera mteta wa Ruto kula ODM kaba pegwa gitekingi kago itebinge biriogo bapewa masiesi kana bapewa itebinge biriogo Kindiki na thino ri kwana iteku ODM gibenda cha thirikari gicapoti ithongira ndeni ipewa itebinge tatia kende deputy president akiende kale wawari sasa botire orarege bacha bote abena raira batatu boti ito akerokire kuma Kathwana chukagamba ng'ombe Peter Class Chabari. Onde siasa betite na mbere kwejana utethio bwa ngari cia gukamata mwingi na muno ngari muthemba jwa bus na nde akaribatigania Central ne bachumiretie okoria bioria bigi wagiru bwa ngari iji bakiuga nyingi cio ni ngari nkuru muno na inge itekinyitie kiwango gya gwitikirika gukamata mwingi na kwithirwa kinya iri barabarene nande erombare yao ni kire rwangi rwa mabitha police ba traffic uraithiria ngari iji iri kwejanwa ni siasa ni kenda bagatigira ni kinyite kiwango kirege kwendekana gukamata mwingi ni kenda kweba makarika ja mitino area igutiga mioyo ya kariba ingi eyurite riboti dhuraniri ni Brian Kemathi.
akari kumatigana ni barombete rwangi lwa trafiki gutegela ngari iri kuwachononia siasa za musanda mono iri kukamata mwingi na gutigirani siojorite manto jonda jaraja kuendekana kuidhira sienjerene wengi bakwenda kureta ngari siasa especially like this nikenda bomba kwitha na PR nje yake siasa na relations yantu lakini katobera bonde ibarite ngari njirene na babu waite ngari mbe ukakona ngari nembe wamitia like here now we are currently I can cite several cases ya accident changari yachi umbeto cost yana beto antu beto atonochia na kinyanto bantora for the last 1 month boki ya kuthiata itolisete antu muno ndene tiganisi kwanja go wetu we have lost so many people na tutumba wetekeria accident monya siendeleo to cost askari ba ili ngari boya bone kethira ni ngari batire guthige kama tantu no thoritira yo thorai sangari cia ukama tantu baba ingi ngari uchi kwa inspection tia ilwe kethira ni rondi gwathi wetanjirene bubo bujete nyuma na baire gutauturo boka gita karamba siraja ni musiasa umwaja mero ironere mutino jo barabara no tumio yana bara kwire tutibona renge para bete disabled batumbo chokero isunche bia bia mere renge kone asarene ne mno bibia ongwa to inororo mno to ya ekoro ukoro kira kia ya thithekete itotete twana tweto na ninge igitara nende toteso anya tona to twingi ukoro kira uchumi ngari to kwa foundation ya Mugambi Manyara sina lot of problems mechanical problems no ndurita na dereba na geta na makanga na makanika chieta ikaroma ikabidhwa chieta igaeta ko they are not fit kwetha chienjirene ngari tithongo minya njirene etete wete lo amistreti tukuibo ya murunga mutethio na ngari njia ethre na koro ya muntu aya na ngari njia ikamata ya na betu na ndero mbare kile musiasa ojo ko inkoromba rere romba mwami oito kumanya you are well up that is why omba oeta ukona ya Gachagua no amwete ngari 24 million kwa mnenkera 10 million nikenda omba kubithia campaign it is a good gesture and we support that na nyaba tuwe tuweba that coalition kana batu tuweba opposition as you had lakini tukoromba ngari chi akuche na thene nyinge muno omba kuirwa mia for the time being no ngari kaleta a lot of problems bona Imanyara if you can afford kwa Gachagua ngari ya milioni 10 ogachoka yana milioni inge 10 cia weta kuringa campaign ntekona birabyo tumorega kugura ngari njaro wayana each and every want ithire na ngari yayo ke reporter randa to Sauru TV kumatigania mbita Brian Kimadi. Thirikari ya kaunti ya Meru amwe na ngwataniro ya ene biashara niyo Meru Chamber of Commerce ni bekanirite kirore kia wendekaniria na cukuru ya Meru University na aria moroto jure gutumira utiabwa kinande na kinya kugita uthuthuria kire university je kuona uthuthuria bubu ni bugutetheria biashara gukeria biashara ciao ni kenda bakethro bakiguna bonene na kinya guciukeria ki uturo bwao kurukira biashara ijiri boti tutumiri ni Muthuri Murioki. Thirikari kaunti ya Meru na niba gwatanirite na rangiro biashara ni Chambers of Commerce bombite kuthobagitikanire mathomo ja gwitana mbere tene university ici chama tujegi otea na uchunkuni jethunya jetumikania ya biashara endene kaunti ya Meru na muthenyo muthi twaoka nigetha through the collaboration they know industry na commercialization iria tukurutha guku Meru University na county government. They are also doing a lot nigetha tutethie the common man within the Meru community. Tutikwenda university kara as a nita kiondo ki kunikire nitwenda gukiara nigetha ru uria tugwika uko Meru University withire nituko involve the community around. Na haru wakatweja kuga turenda guita mantu yara university ya Mareome ikenda nto biashara bomba kuona mbeca turenda research iri kuthithwaja tumba kumara chio na atu antu biashara tuchiendia ikenda chumba kutethia community yetu na antu wetu na bona mbeca bethira bena mbeca mukone tugwatanirite tu bathatu tureta ayuth betu barabena a lot of creativity and creative innovations barabendene university barabendene Meru County batirona opportunities cia gwita ngugi ciao ikenda chumba kuonekana ndene ya nthiguru na omendhiguru ije
bakiuga ngwatanĩro ici nĩ gũtigĩrĩra atĩ gĩthomo kĩrĩa kĩrutĩtwo na mbere na university ici ikikumba kũguna biashara bara beka ome na kinya bagomba kuonania moteja be nacio nĩkenda bonthe bomba kũrania kibiashara tumonye innovations iria twikaga na we can be able na tukenendia nja because uguo turarutha rĩu turenda kũreta indo icio nĩgetha icuke ituretere resources na tũgĩtũmagĩra icio through we are collaborating na the county government na National Chamber of Commerce na twina biashara ba wengi bena mantu ya kuthithia indi bationa kanya ka kuonania ome imbio iria tukuthithia ubu atuge tukwambiria bwega na tugusaina MOU na tukuga mwaka juu na juu jungi Ameru na biashara bukona ngugirega itu county government i antu wa biashara amwe na university ya Meru University turenda biashara betu barabaita ngugi mwanya mwanya beje bonie ndegoro yonthe ngugira baita na ikenda kinya tureta investors barabakomba either kuinvest ke into bira tugwita kana bira tugukuria ndene Meru County kana bomba kuinvest kana beja kutugurira into bietu beta kwendia ndegoro ya ome na tugwatanirite ujo amwe na university na Chamber of Commerce tukomba gukiria Meru County iguru Muthuri Muriuki Juma mutire yo Kangangi akari bantere chia mitonto wandine ya Kianjai gicigo bunge gya Tigania West ni baciumiritie kumeneria gutejanirwa ne atongeria bao bakiuga kire mirandi ya witi na mbere ta macukuru macibitari na mirandi ingi boni bethirite batejaniriitwe na bateonaga mirandi eje irombare yao nandi ne kire mubunge wao Dr. John Kanyuthe Mutunga kubarikana na atigire ni bakuona witi na mbere tagunto konge riboti edunaniri ne John Thiga Mabakari bakuma division ya Mituntu wondi ya Kianjai gicigo bunge ya Tigania West iponanite kuria kwanando kuikira bakuga imantu megene na institution cia thirikari gutuika utiecio bagwakirwa ntere ino na ara bakuga ibo batieto nyuma bure kiringithanwa na divisions ira ingi gicigo bunge ya Tigania West bagiromba mubunge wona Dr. John Mutunga gutigira na kubaririkana kinya bokenda bagakinyira barabangi kimirandi yothi na mbere Pato turia kariba Mituntu itukwira mheshimiwa Mutunga ibwega nontu itwa kurombera mapendekezo yetu na twandika tukienda Mituntu ya activate ugailia other division nyingi cia Tigania West ugailia saindi ya miathene bena cukuru inene bena bo cibitari inene bo ibonete KMTC ugailia saindi ya Kithi bo bena Karumo ugailia saindi ingi Enkomo bo bena Meru University area zinge cionthe ciina ni mwati bara Mituntu bato tukuwete njara mheshimiwa wetu na tuwete mheshimiwa William Ruto aina mwana yetu ya Professor Kithure Kindiki na mutuma yawe ngavana yetu Reverend Isaac Mutuma ntwethingia itukuromba boko watanira twinthe tivetieke ya ndene Mituntu twinthe itukuitu kuma Mituntu tira mwanka iciuru uteye ntutore kenene ko kya thirikari tumeakuo ituri utenge twenyo tiga Mituntu polytechnic na no yakabete kuma wita kwiciuru nara banenkanirite ngerekano na cukuru yo bunde note ya Mituntu ira bakuwa yakirwa wotene indikarita maganjo bakiromba mubunge woyo tigira na kubaririkana na miukire kenda kinya bakaomba kweyo bagiukira taguntu kwa cukuru taino ciaukirwe Mituntu polytechnic itokuwa nyabatu ya kinyara Karumo ikinyete kinya batu at least ko wetu tomba ukokera na tukomba karaboya na tukoromba mheshimiwa Mutunga ugakwitha kombika muthiro polytechnic ekabithwa wo ene kanene yua Mituntu polytechnic eka eombote thiana betu bakomba karabwega twachokia nkatho mheshimiwa oyu ndio bithite Kianjai polytechnic no bithite nangi kwonde ya Karumo tukawirwa muno na twachokia nkatho twina thina nene nkoroki ya mbika nambi patwe twina tekene kwerea ya kirwa karaya kanene bangi kaba ukirua patwe tutiona wa utukiria kango kuria atire Mutunga mono kwa wina miaka eruare ni 10 nende ukaola itekene kwera nende thai tuitetheria yane ya Karumo nikenda na beto baumana kosi kwa cioyori no ntwana tukuria na bomezie turachenga
ana bakunywa bangi ana bakunywa njobi no ntobo waachia ngoe ya kurita twakwelenga tubwetherie manto amaya mwana kauma sate betekie njia aeta kwengirwa nthe akengirwa nthe muntu thomi wena kositha tukana yele kiripotera ntho cia weru kuma ntere cia mitundu wondia kianja igiciko bunge atigene West mbitagwa John Thiga. Ni ndaika 16 akichia gituka nyuma ya thaa mugwanja cia muthenya ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntuba gwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu ukaumagaruka mutambo na nyuma ya kagita gate kuraja ni nteto nkoroki. Na kwagarukire utaka kanyakika kathongika wete green yenange karibuni ala nontu mathaizetire na ithaa mugwanja angire gantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tuwa ndumekarire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukarania wa nyomba hiyo zozo nane Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi iko na mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho izumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Morijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu ndire ng'ombe imwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuone ici iteme kinya nkorokie mweri jumwe na ikendwa na arua na mweri jumwake tega nkara tega nguku itu ethoga tueri tega isui tega bere itu batusanure we tuchanure ni tubu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachago na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bya ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins
ituigitwe kiriro kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithitwe na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutui county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Starlife. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Bwega mutegeri wa Wiru TV nontu bwa gwitana mbere kuthingatĩria nteto ciatu tugicokera bure ni guntu kwijikene muno ta Rwanda kana guntu gukumu ende antu buria antu batiji ni ati bure iri na guntu gukwega kuria gukuchagiria metho ontu buria guntu gukomba gutumirwa bwega komba kinya kuretera thirikari mbecha na njira yogoti mwandiki ndeto yetu Gaki Mutegi na tuthuranirite rugono rwa mwanya na kene gichunchi kia biere kia rugono ruru othongi baburi. Kirigi chunchi giki kia bieri gatoneka no thongi bubwi butethagia kana ikugemia ki muthito angari ndari wamwe na mucho kumenyera nyamu cia kithaka wale wambetira bona kuma kiri atari batichikagira mibukoni yao kana betethia boke bwende nture irituranire na bibagunikite anene muno no ntibatumagira mbechi no gwaka machukuru kugurira cibitari ndawa guthomithia rito barabata kwiyomba mona Mirandi Kathumba sponsor nashukuru waka virasi kugura kinya ndawa ke sibitari rira kuna watu na pia ku maintain road networks ile chiri akuina na forest na also communities ituba supportaga na njira ya kuba provide na biogas ni alternative antu abatumira nkoche kuma forest orabamba gutumira kintu kingi pia to providaga dam liners ndikenda bomba ko harvest roje bomba gutumira kiri urimi bwao na kwitha twegeragia kuthithia utari indi twicujaga utethio na mbeca cia kuma utari utethia antu betu ikio twina mirandi mingi sana around the conservancy na area nene rutire nyarwa bure mantu nejegie ithomo mantu jegie kundi biekuru mantu jegie ndoje mantu jegie kuthithia barabara cietu mantu jegie wandi bwa miti na kinyankurukia antu kwithira bagita nawa kurethia ndethia injega zetu ta sustainable agriculture so uthongi bwetu ti uthongi bwa kuonwa ki ni uthongi bwa kuomba utethia kinya kumba kwithira kwina gucenjia na ndio tega jana barabo mtheta sukubire akwi 28 ibetho betho mama ntojegie kukari into bietu bia untwire na mo makinya manje so andini aruiriro arera nonto gutire mbesi tonyaga nonto anto baya bakona makinya manje so na metho bakethira na bakanywa ruye rwa chumbi bakathi ndio guni bwa anto agigutwika muntu anywa ruye ruru gutire mana makuthi gutirito cibita
cibitari nontu ruyi ruri ndawa ya acid na kuoria minyoo nontu bura bunyithagia ngarama ya kuthi cibitari na gutumira mbeca imbingi bara batiriya skuma bara bona mutu ngima bakaigua kurira bara yani bona nyanya bakaigua yani utaika betite itha indawa we ya ndengi na kwenjoka ira tunyinyara ndawa cia mieri 3 ugatumira ruji rungu gwithikia mwiri waku ukara utende yu ukona joko utende no rutumira aya toya rutere rurungi rwa mbugi nsagi bara basaga rutega ira limo ruyoka tha baina ubojori na ubasagi na batumirite ruji ruru incent of sonda ruji ruru ndere anto banyunya ruji ruru ibomba kwithira bakebwa mirimo emwe like acid bareba kwa junyibi irokila menyo iria ria nkungana rio ritio no guni no bumwe nontu riateyanirwe bura mundu akirumi uteyawa no nyombi tigiti rungi aguna njogu ikenda magiro go kunywa ruyi kwina murandi jwa mbiri tue ku jogwa karunji winene amono gwikirie opportunities igire ana betu aja kirie negiki resources ira ciatumirwo ara cionthe itaxi yetu nio yatumirwo aria iria riri kireitwo jambirio rithithia ana betu kana baraba keja bona baita rirachoka ura wejirire au mamojo akweja mirandi atigana nio bukeja guteja into bietu bia thirikari naja no tuji taxi yetu butete naja injogu igukinyanga nau kuthe gwaki bioro nau kuthe gwaki matangi na millions of money icio ciatumirwo aja kiri gicunji kia bithatu na kia mwicho tugacokia kiuria kiare kana thirikari ni kuthingatira mantu mama kana yituite gutire mirandi teno eri ugu Gaki Mutegi kiri rugono rwa mwanya uthongi bwa buri Nio tugwikira gatantanta tucietu ni bwega mutegeri wa Weru TV no tubakwithirwo gwatanirite na uni ikirinte tucietu cia thaa mugwanja ngakwendera kagita gakathongiete na mbere kuthingatira mibango yonthe ya Weru TV jurio mubango jira jo kwijirite nyuma ya kagita gate kuraja jo katiba ka Gen Z oni mbetago Dorcas Wakaria ngakwendera weekend ndongi ni Weru TV. Chivo. Neno to de mando toi na ugu misiri jana. Chivo no. No very good. And then you kumburana. And burana ni kabisa. Putije vita vya pansi neema ya kunguru. Haya kunguru mwenye sura mbaya. Kunguru mwenye sura mbaya. Yani mauta unimbore telefoni no chokondo mombe to unimbori. Mtaka kuruma wanjuko tambere wangu tien na lugha kimoni moni tumanisha greatest of all time.